kufichika sie kama vile wanadamu. Mekuko Mungu wa mbinguni mwenye iko na kuangalia, na mwenye hauwezi ukafichikia kila kitu yoyote yenye huku unafanya. Na yeye uzuri yake unafanyaka na nyamanza vile. Mesa yenye atakutia hadharani, matokeo yake sasa itatokea, utakosa kama utajifichika wapi. Biblia inasema hivi, Akana akafichika muhema yake, na wakati yenye wengine wote walileta banaweka mbele ya Mungu, Biblia inasema okay, Mungu akasema ni sawa, sasa mtatoka mwende kupigana tena na mji ingine yenye ni Hai. Hii mji ya Hai ilikuwa iko na batu badogo, kwenye balitoka kupigana mbele balikuwa ni batu bengi, lakini sasa hii mwingine ya Hai ayo ni ya kidogo, na batu wenye biko ndani ni badogo. Na Biblia inasema bakatoka bakaenda. Wakati yenye wanaenda kupigana na benye Yoshua alitumana baende bafanye upelelezi, balimwambia usitumane haba batu ni bamingi, tumana tu 2000 wala 3000, kwa sababu usipoteze tu muda ya batu tu kusema batoki baende kule. Wakati yenye banatoka banaenda, Biblia inasema hivi, balipigwa Israeli ikatabika, na bakaweza kurudia na biko na kimbia mbele yao. Biblia inasema Yoshua sasa yenye alisikia hivi akararua mavazi yake. Sasa yenye alilarua mavazi yake akaenda mbele ya Mungu, akaenda kuuliza Mungu, kamwambia Mungu, kwa nini umetutuma twende mwa hii mwingine, na unajua kama utatutaabisha, na unajua kama utatuweka mikononi mwa adui kusema baweze watutese na watuangamize mbele yao mpaka tunapata haya. Mbona jina lako sababu watasikia kama tulipigwa hivi, jina lako litaaibika mwa hii mwingine, utasema nini Mungu? Biblia inasema Mungu akajionesha kwa Yoshua, akamwambia Yoshua, kosa haiko yangu mie Mungu, lakini katikati yenu kuko mtu mwenye alizarau maagizo yangu na akafanya zambi, na huyu mtu jina yake ni Akana. Alifanya zambi na hakuweza kutii sheria zangu, na njoo kwa maana muliweza kupigwa mbele ya adui ze. Unajua ni lazima kujua uko mtu gani na uko unatembea pamoja na nani. Mtu mwenye uko unatembea naye kama hakamilike, kama ni mtu mbaya, na wewe bataanza kuita mtu mbaya. Na ndio kwa maana ni mzuri kila siku kujichunguza. Mtu mwenye iko karibu na wewe na mwenye haiko huku na shiriki, na mwenye mko mnatembea pamoja naye, njia zake ziko namna gani na matendo yake iko namna gani, kwa sababu kama hauya mjua ni mtu wa aina gani, kesho tabia yake itakukamata. Na wewe utaanza kuishi matokeo ya tabia yake kama vile uko mtu mbaya. Biblia inasema tu juu ya zambi ya Akana, Israeli kapigwa bakatabika mbele ya adui zao. Na Mungu akamwambia Yoshua, sasa mimi nataka mfanye nini? Bakamuita Akana. Akana balimkamata pamoja na jamaa lake, pamoja na ndugu yake, pamoja na kila mtu mwenye alikuwa anaambatana naye na vitu yao bote. Biblia inasema bakakamata bakafanya nini? Bali bapiga mawe mpaka bakafariki. Jina la Bwana wetu libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba mshahara ya dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima ya milele. Amen. Jameni wapendwa katika Bwana, acha tuachane na kila aina ya dhambi maisha yetu. Hauwezi kujua dhambi lukubwa lenye itakukokotea. Wakati yenye huku unaiangalia na sasa huku unatafuta kuikaribia, dhambi inakuwa kama vile kuna tamaa, kitu yenye iko na tamaa yenye iko inakuvuta kusema ikukamate. Ikisha kukamata tu unaanza kuishi matokeo yake. Dhambi nayo ni vile. Sasa huku unaifanya inaanza kukuvutia, inakuvutia, unaona ni ya mzuri, unaona ni kitu ya mzuri, mesa yenye utamaliza tu kuifanya. Na sasa itamaliza kupata nafasi mu maisha yako, matokeo yake njoo itaanza kutokea, na mwisho nyuma yake itazala ni nini? Ni mauti.
Kwa maana watu wa Mungu, tujitenge na kila aina ya dhambi ndani ya maisha yetu. Kila kitu yenyewe unajua kama Mungu hataki na Mungu anajua kwamba ni aibu, achana na kile kitu na utafute kufanya yenyewe ni mapenzi ya Mungu. Biblia inasema Akana juu ya dhambi yake tu, bandugu yake wenyewe walikuwaka benye walikuwa hawajui Akana alifanya nini, bakakufa pamoja naye, na bakakufa kifo moja yenyewe ilikuwa ni kifo ya laana yenyewe banaleta kuwapiga mawe. Ilikuwa ni kifo ya mbaya yenyewe hawakujua dhambi ilitokea wapi, mejutu mwenye alifanya dhambi alitokea kwa familia yao, wote wakaweza kuangamia na kuweza kuumia. Wakati tuko tunasema ni muhimu kujua penye bana kuzunguruka biko natembea namna gani, na watu wenye uko nao tabia yao iko namna gani, ni kusema tukuweze kukupatia tahadhari ya kujua jinsi ya kujitenga, usikie na ujitenge. Kwa sababu kama unasikia unasema mie najua jinsi ya kuweza kujichunga, najua jinsi ya kuweza kujichunga, ni mtu mbaya ndio, lakini mimi siwezi kushiriki pamoja na vyake. Biblia inasema imani inakuya kwa kusikia. Ukikuwa pamoja na mtu mwenye iko nafanya vya mbaya, unamshauria asikie, na tunakwambia we toka, kimbia mbali pamoja naye, mwisho yako itakuya kuwa ya mbaya kwa ajili yako. Ya mzuri tu ni jitenge na ule mtu na uende mbali. Na Biblia inasema tusishirikiane na pale penye biko wanafanya mambo yenye haimupendeze Mungu. Ukiona ulifanya kazi yako ulishauria huyu mtu anashindwa kusikia, anashindwa kutii, achana pamoja naye. Lefeti ya kubakia pamoja naye siku nyingi, utaweza kuwa mmoja mwenye utaenda kuangamia pamoja naye. Haleluya batu ya Mungu. Amen, amen. Haleluya. Amen, amen, amen. Akana akaweza kuangamia, jamaa lake ikaweza kuangamia, na vitu vile vyenye aliweza kuficha, vyenye alishindwa kuleta mbele ya Mungu, havikuweza kumfalia. Biblia inasema itakufalia nini? Hata ungeliweza kupata vitu vyote vya dunia, hata ungeliweza kupata pesa zote, wewe njoo bakuite ukuwe milionera, na mwisho yake ukose uzima ya milele, bitakufalia nini? Itakuwa na haina kazi. Hii ni muda yenyewe unaweza kusikia sauti ya Mungu ikwambia ya kwamba haiko njoo wakati ya kuweza kukamatana ama na kushikamana na njia zenye zimpendeze Mungu. Hii ni wakati yenye tafuta Mungu akusaidie. Jamani, tunatoka kama mfasi kwenye maisha yetu ilikuwa na haina njia yenye unaweza kufanikiwa, yenye ulikuwa uko expose kufanya aina yote ya dhambi juu ya maisha magumu. Mungu alikusaidia, anakuleta fasi kwenye afadhali baraka za Mungu ziko, na Mungu anakuambia ukinitii na kunisikiliza mie Mungu nitakubariki. Kwa nini usisikie sauti ya Mungu? Na nini njoo inakuzuia kusema usisikie Mungu maisha yako na uangalie baraka za Mungu kile zitatembea pamoja na wewe? Hallelujah. Amen. Hallelujah.